Emagoro benki ya umwanchi umurigere rwegeta seni kya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mu Gusingwe gena ritko lya oli abere litoere rukegima na nene kwa bere go kwego kya aso kubwate mirobero yonsi yegeta seni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mu Gusii nigorire ritko lya Jumapili kitariki 5 cyo mutienyo mutangani omwaka dagwe chibere na 2023 nechinga kingia ekero yaragirense Eyemo yabona mugoroba kinga kindeto kwariganya SMS Amayia elionko manyew na naraya yakubwatira nabasaki baitwa mungana Amayia twakwarigana asenchera ere yobwikiranu nyara nabakohendera batanyara asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tanyara wetera Ndizi TV News nabogo tweet wetera @Ndizi TV News boigo ase website yeto ngora tanyara wetera www.ndizitv.or.ke eri togendere gusanga mangire tariane Everlyne Osero tokubwatirana nere Joshua Auta kwene kya unawe keire asensemo yebimanyariro kabana intwiko mwerio Mwanchi omuriere ringo kwariganito chake Amayia Eyemo korwase county ya Kisii awase Eyemo korwase kenyoro kia Nyamosi gotoka sebunge ya Tutu Chache South eyo ebwate omwana obo munyaroka asereta Catherine oyo beire ka gutwara guseka amenyete guseka bwato borema bwa maboko nabo igo amagoro boningo bono yeso kiri na gusaba bokonyi eri omwana oyo kwegendereria nene ase amasoma nabo igwikirania ndoto yae yokoba omunachebina omoise omunyaruko yo asereta Catherine nigononya nabakoreta matemu iye kirasi kya 5 na 3 asaganitye obokonyi bwa bene eri okwegendereria asa matukari busyo muri keto Mildred Momanyi nekira nasengeyo nagotwariganiryo roboti rwa senchira ya bene Kero monto nare nendoto asobogima bwae elia aganetigo ikirania na gochengera amatunda aye kurwa ase omokioye nganonye mbali bamenyete no borema Imeye county ya Kisii nigo esabalia yangikia ase kinyoro kia Nyamosi iyo ere imeye ward ya Osero ebunge ya Kitutu Chache South asenge Eyemo asomwana Catherine amenyete noborema asa magokaye na mogoraye kurwa oko iboru kwaye asagendete gwetera amakongu buna mamo mwabo akoerera Mano Catherine nigo na mwibulto bunali gale malete Takine tenganyore ngaru no bare makurende na mwibulto no bare mugu Gaki mano bongo barabumbu ya buri kapisa akiyonsi nanyi bwate ne skuru ntu amuirete akonye tune anko yaye akera murikirete skuru eyo ere kuchibogere ya special school Mono mwana ogaki natembera senkonyara amana bani ntu akumbwatesi kurende bono yaikira senga kisingi chibono turu chibono kinire nabota maitaje yaganiri amangi buno mwana muiseke na kirege ntugo nkomukorera bunariga mwana unari school nakorete saradiate no nabona nabwate nachitakanyora umwana ka school ono nabona twarete gasire nko kurenya sana ndeta kumbwatesi umwana oyo buri ndikwa eno bakoni sana sinje kwikamo kora kirege ntu na mwana kirimbura ya ture sinje buno bono yaja kia ture sinje chugera satambe buno wikaga kinteme plus na mubike on plastic gasi na bomba tere nkonga kia baminto oli yanyali kana yasayo kuruwanja mombo atesi Nonyana boigo nigo isemoke abeiriga kubakonya anene mono asensemo yeskuru asenere abwata yaiga bona ko klasi itu mwako yo bona ko safari form mwanu mwako bona yo bona rende na to kumere skuru nimba to mwako kumere skuru yo agna sababu konyi azo mwa sana ngina tia kingu kwa mati Antu boleh meruona wanyotimbu atikasi ngokora tubatikasi ngokora kakena sababu konyi onyezi mbara tsubwete yogiri mo sana tutu maima no mbe tebagendi no mwe msitu Vincent asonta karata ka bona ika mutubwati si mwa ya skuru ekara chino tchia antu tukani Bono nigo familia yo eganetie obokonyi lyo mwana Catherine gocha kogendereria amasomae Kakina go sabaga ke bokonyi bwa gutuka ona baminto abagakya abagabana no musene tuito ona ba MCA nabande bonse bali baligirete umwana obokonyi gaki bankonya egere ndoto yayikirane kirenga kiye gine akiyabate 17 igarirete 18 no muntu omonene ono witsi ya ene nene nabambuetaki ekogera guikekire nyene chogo ikakorukire gento gakyo ndi yanyalikana na konya musamario ndo muyaiga ankonyero na secho agachirwe yerengi yakubekoro egera bwekonya
na mwana unabona skuru yaye unabona aru na burikindu no akora koru skuru cyabo go kire iburu kire very expensive gakyo ndinanyo umusamari ankonyo umwana uyo igasa masomo geko nakitini kwenyara omwana Catherine nigo abwate endoto yaye iliaganiti gwikirania buna agontebya na kore bikila ziti bona ntagitine ngende school era nkonye secondary na ngende msome mna bana bana njinto dinyo saka nkonye pingo kode school njembe church nganonye omwana Catherine kamenyete asoborema nabwate ekepawa gyokulika nomonwa nokugani kwayo konene ngolinga abasamaria bayawe sokia iliko mokonya elindelia aigendelia sensemo ya masomo na boigo achigwikirania ndoto yae yokoba omojaji kinko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV kuruaga iga ime ya Osero ime ya constituency ya Kitutu Chache South elietaliane Mildred Momanyi Mbia mano murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ururu ikirane karabano to saba abari babwato moyo bwo konya na baiga basamaria baya kugendera wesokia iri gokonya omunyaruka Catherine kwegendereria iri gwikirania endoto yaye yokuba omujaji togotikana nayo nigo umusacho yomo kurwa sensemo ya Utamba ewodi ya Kiogoro ebunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii aserieta James Otero abeirega kwerera ali abeireka wetera ase egekege tambe bono eyamagega yo murugio ye koroberia ogusagano kwaye aso mwaka bwechiri bibere na 13 kumuirerere koikera ase anachetwe okogoro kwaye yendatere bono nanigo abereka gucandika segekege tambe atari kwenyara nabakagusanga no murike ico Josephat Amisi esabali yaitoni gatwira Eyemo ase Eyemo goikera ase ekenyoro keirianyi ekikereme ye location ya Matunwa ase enke yenigo twamomere James Omosa oyo nyarete ko bakurwanirwa amone bibago ime county ya Mombasa magayo mwancho yo kumurangireria emeremo kurende magayo yenigo amubangerete ebibago ebibya nyarete ko bikomarwania Somete ngo James Omosa hotel se job ko tamba iriani wangisa location Matunu location Unande gara opnangora kana yoniga never tukindega ina takomia 2018 anga tuku Mombasa muswali na bugate kana tuku Mombasa kana ka Mombasa ngana ga fami tuko muswali tona bugate ntwa nyoro mwana royo era kitro mwana yo mbaire bono bani boso nona ngati Mombasa kumende baga ngunde kubere kumutaye ono akaenda Mombasa akarangiri mwako yenga igasi atokira inju tokole tonyole tukiniria abana babwata abana babiri ekera agenda nyuma achire matuko elitukirimo eliakabere tokole na chopu tari korrekana bona chopu tokomuliki almost 3 months tori komoro yoro tukari ono miswati anetanya tokete kumakara mizande yona bwati Nabagwa to ko mo singe to wati mo konya ko mo ko. Nyo tinga na bachande. Bitu walenga we buli babengo mo gwata na ntu wangi to banyange ki mo chate tu wata na balu nanti ka tenje bega na bagwa to ko. Chedati nyo tinga nya mwana mo ri ya tayo na bati ka tikara ninja. James Omosa boigo nigo bamenyete amono mwanchi oye ase myake menge wikira ekerengo wanyate ko bakogosana keigo kurende omwanchi oya kanyara ko baga kugenda gucia ase account ya Mombasa muntu wengene era berta kayoro mwana akaba kama chakanda Mombasa wenda tini ngachakanda Mombasa kabana yoro mako ko ga yako ndangeli au chingambu ya ndangeli pakefya ne ntumere yochera ko ga guchira naiko kama nyora kale se ga ya kwa nige mungu kana gaswa nyumba tukovu aitenga ho mu kunyumba ya sota ne ga ya kuchikumere ba kuchikurangari chikungu wikira boni gonega James ya gutebatamanyithi aso mwanjio yare na boigo taire tigetambo kero kyo mutarera ase nyagitari no nyagocha ase nga yaye magayere ya kurunya gitari na wika ase omochi o Kiogoro
Kweli gaburete. Ayo jamanka. Ando bitage tioro. Ando toro ngita no hebru so ba mu tanyo uta. Tanyo konra ti konra. Amuno sa go ba bango mutinyo ikom. Anta yo chukuru ku so ba jo chukura. Tiken rete usega. Ba ge mba jo kuga. Tanyo ku watu mwana ma ke ngu ntoro watu ku nya sa watu ku. Yo ati mo yo wani. Ta jo da mu watu. Ayo ndo bila chumu kora. Boigo James nigagokire igitambukiro kimusamario muyo nyarete kubaga gwesokia na koenana ikirogo kie wheelchair ikira mokonye ase ukurwa kuru enseme Eyemo uchiase yende nonyandaro iga twakonye gwikiroga twatabire mbuyamono asaba samari bonse basokire agutubwate siese gurube yo gusukuma job tobakire mbuyamono nondu bwasi uratake kumukonye nabakumukone kyagero kugani kwacho bubono ngiye kurukunge amate ya James boigo nigagokire gitambukire gikyo bokonyi ase boigo baboriria barai abanyarako bagwesokia na kwenekia nga James onyareko bagwetenera gwetera ase obosoni bwaye bikoroto ase boigikira boniga atabwati ebesera nyarako bikumwanchira anyarako baguchaka obonchererio bwo eti yonkero bakwa monta yango njikira tuko suma usipara ndanyirani ndo unere yango ndere gasiya ni kwa ndale gasiya wao ndetayo kutuko konsumu lakini wabirikia mota mokara namoko soka ngiyo kanike para ngori kinane tu yatunya usana mate usana onyo yankondi go support amakonye kene no nyebesa igurire bintu byai anyore no nye eti egari eri ekeroke lige bwate mota akolitira guchepara namanyete gosona ayure oripoteri ya Ndizi TV kurwa ase sublocation ya Baronyi iyire ime location ya Matunwa ward ya Kiogoro ime constituency ya Nyalibali Chache county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Mia mana umurikyo ito Josephat Hamisi ase oroboti ururikranto gutkana nayo nigo abantu emeronkebere barasi nyagitari neye magega iyo koriye nyama y'engombe iyo yabwato buroire bwa anthrax asensemo ya bobasi imeye county ya Kisii abwasi bachagete ko bobe na kumyoke woti ase nyagitari ase bagenderete konyorobo wenya kwanza ilikufa wakakula wakachinja hiyo ng'ombe hawa mandugu zangu wakakula baada ya kukula ng'ombe ya pili ikakufa. Sasa vile ng'ombe ya pili ilikufa, wale walikula ile ng'ombe ya kwanza, ndugu yangu mmoja alianza kufula mkono, akafula, akaenda akatibiwa Krigolis. Na mwingine wa pili akaanza kufura shafu hapa, akaanza kufura shafu. Baada ya kufura madaktari wakakuja kutoka Kisii County, wakapima hiyo ng'ombe, wakasema hiyo ng'ombe nyingine ishikwe kabisa, wakashika, wakalima shimo futi 7 ikashikwa. Baada ya kushikwa sasa watu walishikwa na hofu sana wakasema wacha serikali ikuje ituangalie kabla ugonjwa ichaenea sana. Ekera bono egati ya bale baliete enyameyo bagendeta kwerera amakongwari babete bakonyora nigo serikali ye county ya Kisii yaenekire na gotera nigo egochia kurigereria nganeyo na koenekia buna abantu basemiwe enchira yo kurendetwa yabo korwase okonyora muroirayo. Hii familia tumepata mkasa mkubwa. Ilipochinjwa ng'ombe tulikula nyama. Hata watoto wangu walikula, hata kuna mmoja wangu hapa mwenye alikula hiyo nyama na kuna ndugu yangu mwenye ameathirika mkono, mwingine kichwa iliangalia nyuma, mkono unafura, hata ng'ombe zake zilisa sote. Serikali na waomba kupitia gavana wetu wa Kisii County tumeathirika sana. Tumepata shida ambayo hatujawahi kuona kwa hii kijiji. Wana kijiji wote kutoka hapa mpaka kwa mpaka huko mahali tunaenda mpaka Nyecheki huko. We will do this exercise. We will begin the exercise on Monday on the 9th. But also on the ground we shall have not only the vets, that is the doctors for animals, but also the human doctors, so that in the event of any,
Umurai wense Dr. William Samoei Ruto nigagenderete kubaliera bananchi chira chiamagendero ayo arachigokora chinga kichoburai bwaye ukwana sumusangirikano obwa masabo asegetiye chigosori kiana nyuki me county ya Laikipia. Ruto ni goboigo aine kiabunamba chikobwatirana na barai bons kurwase county ya Laikipia kwene kiabuna amagendero abeireka wikiraniwa. Tumekubaliana pamoja na hawa viongozi na nimemwambia governor wetu hapa mambo ya affordable housing. Apange shamba hapa Nanyuki, apange shamba kule Nyahururu, apange shamba kule Rumuruti, ndio tuweze kuwa na mpango wa local housing. Na tayari tuko na watu wa kujenga hizo manyumba, tunataka mtupatie ardhi. Ndio pia tuwapange vijana wetu katika hiyo mpango yote. Hatutaleta vijana kutoka mahali pengine, mafundi na wale wengine wote watapatikana hapa Laikipia. Tumekubaliana vile vile kwa sababu wakati nilituma Deputy President hapa tukaongea mambo ya usalama na tumeshatuma tayari Professor Kindiki. Tumekubaliana ya kwamba tutaongeza wale National Police Reserve 360 wengine wataungana na nyinyi in the next few months. Tuhakikishe ya kwamba tunadhibiti mambo ya usalama. Tunafungua shule hivi karibuni. Tumepanga kuhakikisha kwamba watoto wetu watapata mambo na utaratibu pale shuleni. Transition itaendelea kwa njia ya sawasawa. Tumekubali ya kwamba kabla ya mwisho wa mwezi huu tutakuwa tumewaajiri walimu wapya hapa Laikipia, walimu 300 wapya. Mimi nataka niwahakikishie viongozi wote wa hapa Laikipia kutoka my friends the MCAs, wabunge, senator wenu, governor wenu. Umurai wekiama kia ODM Raila Amolo Odinga nigo aganiria barai gotiga siasa asebisasimero nenchire Eyemo yo korwari bagari ororo gochasaba bwatani gosasimo monene Raila yo yakwana ya chinga kikira naso musangirikano bwa masabo ase kanisa ya ACK Cathedral imeyo mucho Mombasa nigo boigate babuna abakenya nemechande menge bawetera eyue bwenete korigereriwa libagari ya siasa enyinke boigo nene kiabuna ekirenga kiabekenene no korabuna kiromo Kenya onyorire obusibure bwaye. Like my governor said, we don't say politics in church. We say that we come to church to pray and fellowship with fellow Christians. Tukitaka kuongea siasa huko nje, ingia kwa kiwanja. Na wale wengine wenzetu pinzani wetu ambaye siku hizo wamefanya kanisa kama kiwanja cha siasa. Baada ya ibada wanakwenda pale sasa wanaanza kusomea sisi tunafanya hii, tunafanya hii, tutafanya hii, tutafanya hii, wale wamesema uongo na kadhalika. Na hapana. Wacheni kiwanja ya kanisa ibaki kanisa. Tuende kanisa kuombe na Wakristo. Ukitaka sisi kama wanasiasa tukutane kiwanjani huko nje. Wakati huu Wakenya wako na shida mingi. Njaa imezidi. Gharama ya maisha imepanda. Pande zingine mifugo zinakufa. Pande nyingine mafuriko na kadhalika. Lakini nataka kuambia Wakristo ya kwamba Wahenga walisema baada ya dhiki faraja. Tuna hakika kwamba tutafarijika kama Wakenya. Na nyinyi mzidi kuambia sisi. Sisi tutazidi kusimama imara. Abarai ababwatani bechikanisa nabaigo abamenyi korwase county ya Marsabit bakorawa no mugavana bwe county yo Muhammad Ali nigo bamwakeire mbuya umurai wense Dr. William Samoei Ruto hasokoena na amabaga yemere masoborai ase abamgose abantu korwase egesakwekyo aya magega ya Dr. Ruto komochora Professor Fugicha wako eriyo koba umutenelio Kenya asensemo ya Belgium asabara yabagandiye okoba bamo korokana egati ya baraibonsi eliense ya Kenya kogenderera. Mimi nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru rais wetu Daktari William Ruto kwa kukumbuka sisi. Siku ya leo tunasherekea nafasi ya Profesa Fugicha wako
ambao amepewa nafasi ya education attaché kule Brussels. Tunamshukuru sana. Vile vile ametupatia nafasi ya ma-PSS wengi kule Tana River, kule Mandera, kule Isiolo na hapa Marsabit. Commissioner Kelo pia ni PS. Tunasema shukrani kubwa sana rais wetu. Na sisi kama wananchi wa Marsabit, hata wale wamejiunga na chama cha UDM na kupigia kura Azimio, sisi sote leo tumeamua ya kwamba tutaunga rais wetu mikono. His Excellency the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Ruto, ametupatia nafasi ya muhimu katika hii serikali. Nashukuru serikali yake pamoja na yeye. God bless you. I'm very grateful on behalf of my family, on behalf of this village, on behalf of this location. We really thank everybody who has participated and made this day a success. Omwancho muriere bwana gwikiraga igano ngokorera Amayia Eyemo asencherere nkera nukurinde chikoraga chinsa isato Eyemo na yanda mange ninchuko yaretra na inda sore asenchera ere yobwikiranu kokonelia oborigereri borobu ya ekera bwo ngoko inyoria bwana bakogendera gotonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News na bogo tweet wetra @Ndizi TV News boigo ase website ito ni gora tuwate wetra www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga mankeretriane Everlyne Osero twabwatirana nere Joshua Auta koeneke unawe ikira sense muyimenyererio nabo igo Abigail Nyanchama koeneke onsi yawe echibicha nerio gichawe ikire asenchira yabene twaro buligere borobya asebero bire yonsi. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Potas Haven, iyi ni sukuru igosomya kuri ibyazi bya daycare.